зверху ляжить раствор. Напевно, ось його поклали пазней. Тому що коли б раствор був від самого початку у людей, то магчыма б яны яго бы і клали цалком. Давайте вытягнем вот эту цеглочку, половочку цеглы и поглядим, что мы тут маем. Ну, як осветляется, покуль мы ничего не знаходим. На боковинках так само, на ребринках нема ничего. Ну все, коли тут нечто и было, то его нема. Давайте почистим трохи. Нашу цеглочку туди скинем вниз, і я там змогу знов більш подробязней проглядати цеглу. Ось уже можна зауважити, що ось гэта глина. Вот її можна зняти. О, бачите, я її знімаю. Глину эту знімаю. Забираю собі. Так, ну что, пойдем. Давайте попробуем вот эту снять цеглу. Поглядеть, что тут у нее. Вот такие ковалок поклали. Ну и здається, что ничего тут на ёй нема. Ничего я не бачу. Нічого нема. Откидываем в бок. Поглядим, что тут. Ух, бачите, какая щелина. О, сюда покласть можно что за угодно. Такие щелины. Так, ах, это раствор ці не раствор? Вось гэта падобна на раствор. І, дарэчы, ляжыць ён у другім шэрагу зверху. Таксама раствор, хаця тут была гліна, незразумелая, і нейкая змешаная тэхналогія. Дзе хацелі клалі раствор, дзе хацелі клалі гліну. Ад чаго гэта залежала? Не хапала грошай, каб усё пакласці на раствор. Разваливается цеглочка таунь. Давайте поспробуем ее. Напевно, уже знімем ее. Она раструшилась. І нічого на ёй нема. Можна одразу у якості сміття будівничого використовувати. Ось. Ну, ось такий малюнок у нас уже виявляється. По крысе мы снимаем цеглы, и вот такие у нас вымалевываются картины. Ну, вот там мы с вами копали в первых сериях фильма. Уже перешли сюда. Ну, вот такие речи. Ну что ж, а мы с вами пойдем далее. Далее пойдем наступную цеглу снимать. Давайте. Здымаем яе и глядим, что мы маем. Ну, покуль ничего не видать. Все такое довольно побитое у этой цеглы. Так, такая добрая полочка, можно у середины куда-нибудь покласть. Укладку використати для себе. Кудысти. Раствор сверху. Ай. Раствор. Прибираем. Ось тут криху обвалилася у меня стена. Я прибрал тут уже 2 цегли. Нічого цікавого не знайшов, щиро скажу, на этих цеглах.
І ось ще у нас есть цегла. Цікавая. Кавалок раствора. Оторвать немагчыма. Глядзім уважліва. Ну і здаецца, што нічого тут мы такого не знаходзім. На этой цагліне откидываем яе ў бок. Як я сказаў, ось тут былі толькі два шэрагі цэглы. Вось і сапраўды верхнюю одну мы знялі. Вось унізе яшчэ одна. І там далей вот, ну вот прынамсі тут обвалились наши цэглы. І далей нічога нема. Ёсць толькі крыху культурны пласт, які мы, вядома, прокопаем і паглядзім. Давайте вот знімем вось гэтую цэглу, вялікую такую. Ай-яй, добрую цэглу. Ух, які добрый экземпляр, ну ось, на жаль, і нічога на ім няма. Амаль што цалкам захавалася гэтая цэгла. На жаль, тут нам не пашанцавала, нічога на ёй няма. Откидываем у бок. Ну, глядзім уважліва, што тут можна яшчэ знайсці. Ось. Вот гэта перспектыўная цэгла, баровая. Я вам яе показываю. Я тут все уважліва гляжу, каб нічога не пропусціць цікавага. Пакуль што, акрамя цэглы і гліны, нічога мы не знаходзім. Нічога не знаходзім. Культурны пласт прокопаны. Тут вось да гэтай цэглы. Нічога не знойдзена. Вось таму переходзім вось да гэтай цэглы і здымаем яе. Што мы тут убачым? Што-небудзь. Тут раствор. На рабрыне нічога няма. Характэрнае прыпальванне, якое гаворыць аб тым, альбо ў дымаходзе была гэтая цэгла, альбо у печцы. Нема нічога на гэтай цэглы. Адкладваем. Тут вось у нас трошки нешта разбамбілася, раструшчылася. Зноў у нас гліна. Гліна. Тут увогуле маленькая нейкая палочка, якая ляжыць. Вось яна, дарэчы, ляжыць паміж ужо, думаю, паміж гэтым, паміж стыкам дзвюх цэглаў, што як бы добра для будаўніцтва. Так, ну вось. Нічога няма таксама. Яшчэ раз вам показываю агульную картину нашага падмурку. Вось мы там уже крыху прыбралі цэглы. Там край нашага падмурку, дзе стойка. Вось тут цікавыя цэглы пакладзены. Неяк на ўхіл нейкі. Вось што там далей я не ведаю. Я яшчэ туды не капаў далей. Ну, у той вось бок я не капаў, не ведаю. Пакуль вось так высветліліся дзве цэглы. Ну, пакуль мы вось тут прыбіраем гэтыя прыступкі. Вось. Ну, будем далей глядзець. Ну што ж, давайте будем далей здымаць цэглы, якія перад апошнім, напэўна, знаходзяцца в пласце. Нічога няма. Гліны, кавалачкі. Здаецца, нічога я не бачу. Складваем у бок. Наступная цэгла барвовая, перспектыўная. Не, таксама нічога на ёй няма. Складваем. Тоже трэба пачысціць. Давайте вось гэту знімем. Ух, якая вялікая цэгла. Старая, такая шырокая. Таксама нічога не бачу. Прыгаркі. Аб тым, што яна знаходзілася ў печцы ці ў дымаходзе.
само прибираем. Ось. Ну і магчыма вось гэты апошні шэраг. Давайте вот з гэтага можа яшчэ приберем. Опа! Знімаем і нічога не знаходзім. Нічога. Тут вось раствор нават застаўся. Ці гэта стары раствор, ці гэта зараз. Зараз, напэўна, клалі вось. Прыклаўся да яе. Не ведаю, трэба, можа, неяк гэты раствор зняць і паглядзець, што там. Можа, там ёсць штосьці. Ну, или не зараз. Вкладываем в бок. О, і гэту можна зняць аскепак. Так само нічога нема. Ну, тут уже не знімеш, бо ён там уже внутры заходзіць. Трэба вось гэта спачатку зняць. Давайте паспрабуем тут пачысціць. Вось гэта все на гліне лежыць. Тут уже... О, семечкі зноў гарбузовыя. Лускі гарбузовыя засталіся. Ось. Ось так будзе правильней показать. Ну что ж, будем подкопывать. Дать под эту цеглы. Глядеть уважливо. Каменчики файные трапляють. Кругленькі такі, як на море. Ну ось, спадарства, я крыху тут подкопаў под гэтым апошнім шэрагам цэглы. Ось тут нашу подмурку. Ось, і мы цяпер можем их пакрысе зняць. А, гэта сапраўды атрымаўся не апошні шэраг. Ось далей яшчэ ёсць одна цэгла. Гэта значыць, што колькі у нас цэглаў тут лежала? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут было і ёсць 6 шэрагаў. А вось там глыбей яшчэ намацваю 7, але вось сюды у куток яго няма. Вось таму у гэтым месцы кладка пакладзена крыху глыбей на 7 цэглаў. Таму давайте вось гэту будем здымаць і глядзець уважліва. Суседняя развальваецца. Гэта таксама у трэшчынах. Ну, тут нічога няма на ёй. Вось. Откладываем. Ай, разбомбілася она. Не трэба, відаць, так кидать, як я гэта раблю. Потому что все раструшчваецца. Ось як гэта. Бачите, все гэта раструшчылася. Адразу прибираю. Ну, и что мы выбираем эту? Что мы тут бачим? Бачим, что моей так само нічого нема. І тоді вже акуратно я кладу. Так, ну ось. Давайте вот эту приберем еще ніжейшую. Ай, развалилася. Развалилася, лежит на глине. Развалилася эта половка. Треба, видать, более аккуратно снимать. Нема так само ничего на ней. Ну и давайте туди уже эту снимем. Не, эту треба подкупать. Давайте вот эту снимем. Эту целочку. Нічого на ній я так само не знаходжу. Откладываем. Зараз тут вот я подпрацюю криху. Подкопаю. Можно рукой поспробовать подкопать. Вот это у нас уже край. Край чего не ведаю.
О, не, она такая великая туди в глибині йде. Видать, что її не треба чіпати. Покуль что не будем її чіпати. Знімаємо ще одну цеглу в інше місце. І бачимо, що тут так само нічого немає. Цегла разваливается так само. Что такое? Цікаве. Сябры, вот только что я у гэтым месцы. Вось тут я прокопал такі кавалак уздоўж вось гэтай кладцы. Нічога не знайшоў вось да зямлі. Тут мы уже выбрали кладку. І вось сюды перемясціўся ўправа і знайшоў вось такую цеглу, на якой есть таўро. Вось. Што гэта такое, я не ведаю. Альбо гэта аблямоўка, альбо гэта мы з вами знаходзілі в папярэдніх серіях цеглу Гірша Розенберга, дзе павінна стаяць два ініцыялы Г і Р. Вось, магчыма, ну так скажу, версію такую выкажу, што гэта ёсць літара Г першая. Вось эта цегелка, цегла наша, гэта літара Г. А літара R у нас ужо ёсць. Вось такая рэч. Зараз можем яшчэ прыкласці і паглядзець. Памятайце, у другой серыі нашага фільма я знайшоў цеглу з літарай R, дзе з кропачкай R і кропачка, дзе я выказаў меркаванне, што гэта самая ранняя цегла Гірша Розенберга. Вось. І таму пацверджанне знойдзенае намі толькі што. Фрагмент цеглы з літарай Г. Конечно, калі мы аб'яднаем дзве нашы цеглы, так, яны, вядома, не супадаюць. Вось, але яны нам аднаўляюць сапраўды нашу карціну, наше меркаванне аб тым, што і гэтая цегла, фрагмент, і фрагмент гэтай цеглы, гэта і ёсць самая ранняя цегла Гірша Розенберга. Г.Р. Вось так, спадарства, як цікава.